Ka umroy blok youth Trinamool Congress kan penlong ejing sam kusnam lead Ike Maulong Memorial Academic Award nagbataw sedang arjar puar siya kito gisamla pulih belapas jong sedang arjar puwe bab sedang arjar puar kabelong kumni harum na kabenta ikerdan pulih on pediang nado ki SSLC HSSLC bat ki graduation arts commerce bat science stream na kanong school lain tu sorkar na kabenta ki SSLC on pediang lut ya baru lepas jong sedang arjar puwe arjar puar bakin yo edit ya award kum ke jembut seluruh kabenta ke bat na kabenta ki HSSLC bat ki graduation pan yang tangi ke bekerja akan 20% senang. Kita apply kita belum tang kita nampak kaum konstitusi kita mengonrak langru ya ke maksud bat ke residential certificate na orang pak senang pun ke Indonesia. Hilak ban penpoi ke application kami hakini harum. Yapngar area hadukan di bak karius lendok pun number kendai perasan reunion kendai pra RR Sau Kerdem area haiba project bor hanari Barembong balasa bat nongtrol area adukan iba proisotun halat CLC Barembong pun number ra kendai nyau sau not RR we kendai lane kendai lai pra lai not lai hendriu kendai pra ha umroy nonglum bat umden area hilak bat tempoi hai bias wanda sadap ha office UMLA umroy pun number Driu not kendai ar pra driu iwe sau pra bat hai ba oris nomsa pun number pra nyau san ar san iwe not sau na damsai nongsden area hilak berkentoi hai ba bandari rentatiang pun number kendai nyau sau kendai ar driu sau not lane hai ba John Simyong pun number nyau not san ar san sau san way katarik makhaduk ban perpoi ke application kan long halane shwa ka lifeway trip abas arjar akuan di kerman bapiwan sakmat ban perpoi ke application zonti publish